Betiko diskurtzu bera, betikoa, inolako sorpresari gabe, eta jadanik arduratzeko modukoa da. Egoera gero eta lasgarriagoa da, eta beraz, zure hitzak oraindik eta gehiago arduratzen gaituzte. Zure diskurtzoak ez du bat egiten gehiengoak bizi duen egoera latzarekin, Bizkaian. Ez du bat egiten. Que vemos un rayo de esperanza, ha dicho, que empezamos a remontar, que pasamos ya de la incertidumbre a la esperanza, pero a la gente los términos económicos no le dicen nada. Que ha habido repuntes, diru bilketak hobera jo duela, baina horrek ez du ezer esan nahi oraindik. Nos habla de turismo, pero no nos dice que el turismo ha bajado. Nos habla del euskera, pero no nos dice que tienen planes que no cumplen. Nos habla de que aquí los residuos no son un problema, claro. No nos ha dado ningún dato, ningún índice sobre la recogida ni sobre el reciclaje. Eta zer esan nahi izan duzu gaur, krisitik ateratzen hasiak garela, holako zer ulertu dugu, ateratzen hasiak garela behintzat. Zeren bizkaitarren gehiengoak ez du bat egiten, horrekin, iritzi horrekin. Bizkaitarren gehiengoak esaten du egoerak okerrera egin duela. Eta ematen du, baizu eta baizure lantaldeak ez duzuela ikusi nahi, hori ematen du. Zuen baikortasuna esan behar dugu iraingarria dela. Jendea gaizki pasatzen ari delako, eta zuen baikortasuna iraingarria da. Ematen du ez duzuela ezagutzen errealitatea, baina ez dakit, ez duzu hitz egiten Ardanza anderearekin, bera kontatuko dizue zelan dagoen Bizkaiko egoera, galdeio zue berari. Aldundiaren erantzunkizuna zurea da, zuri dagokizu bizkaitarrei egia esatea, y no dibujar espacios, escenarios idílicos irreales que no se ajustan a la realidad. Díganos la verdad. Díganos qué políticas impulsará y díganos cuál es la prioridad de su Diputación, porque en sus explicaciones a veces nos confunde. Estamos hablando de casi 100.000 parados y paradas en Vizcaya, eso ya lo hemos comentado todos, niveles de pobreza súper alarmantes. Las ONGs en Vizcaya atienden a más de 16.000 personas al año. Por cierto, labores que deberían hacer las instituciones. Jóvenes parados sin futuro y superpreparados que se tienen que marchar de Vizcaya. Nos habla de lo que se ha generado, pero no de lo que se ha destruido. Señor Bilbao, nos oculta lo que se ha destruido. La crisis no es coyuntural, señor Bilbao. Su modelo de gestión tiene mucho que ver con todo esto, porque esta crisis no responde al esquema clásico que conocen los economistas como crisis, depresión, salida, crecimiento, expansión. Su modelo de gestión tiene mucho que ver con esto. Baina gaurkoan ere autokritikarik ez, betiko moduan. Ta diogu guk orain arte, atzo arte, zuen alderdiak hartutako erabakiek zeo zer izango dute ikusteko honekin, ez? Eragin zuzena izango dute, ez, krisiarekin, edo ez da ere. Lan erreformei ateak zabaldu, ondarearen gaineko zerga kendu, sozietateen gaineko zergan zuloak irekiz asko dutenek gutxiago ordaintzeko, iruzurgileekin leunak izaten, eta abar luze bat, norbaitek hartu izan ditu orain arte erabaki horiek, ezta? Eredu sozioekonomikoa aldatu gabe ez dago egoera hau aldatzerik, ona ekarri gaituen interesaren hierarkia hori aldatu beharrean zaudete, ezin gara kontsumoa areagotzea itxaroten egon, familiek ez baldin badaukate zer gastatu eta zer kontsumitu, dirurik ez badago familietan, zuen ereduak gaixotu du behia. Eta badakigu bai, eredu aldaketa ezin dela egin legegintzaldi batean, badakigu ez dela ekimen bat edo beste bat aurkeztu eta ja, badakigu ez, balore berria jaso behar dira, harremanak zabaldu behar dira, jokaerak aldatu behar dira, horrek guztiak denbora askatzen du bai, baina aitortu behar duzue, zuek ez daukazu eskaintzeko beste alternatibarik, hori da gertatzen dena, y deben cambiar su modelo, por injusto, deben cambiar su modelo por antiecológico, deben cambiar su modelo por machista, porque acentúa las desigualdades sociales. Por todo eso deben cambiar su modelo. Eta esa ez du gainera, guk ez dugulako aiztuko. Puede resoplar, señor Bilbao, pero usted hoy no ha hablado de deuda. A nosotros no se nos olvida la deuda, que pagamos todos y todas los vizcaínos y vizcaínas. Hoy no ha hablado de deuda. Bizkaitarrok ordaindu behar dugu, zuek sorpetu gaituzuelako. Guri ez zaigu aizten. Y hablo de sus caprichos, señor Bilbao.
Zuen bulegoetatik gehiago atera beharko zinatekete. Jendearekin egon, trena hartu eta plazan dagoenarekin hitz egin. Bizkaiak behar du, bizkaitarren interesen alde egingo duen ahaldun nagusi bat, eta bizkaitarren beharrei erantzuten jakingo duen ahaldun nagusi bat, eta momentu honetan ez daukagulakorik. Herritarrekin hitz egin beraz, zuen sarauetan parte hartzen ez duten herritar xumeekin hitz egin. Es curioso que haya puesto durante, si no he calculado mal, por lo menos 20 minutos de su segunda intervención en utilizar calificativos despectivos hacia la señora Martínez, hacia las políticas del Partido Popular. Es súper curioso, pone cara extrañado, es súper curioso, porque le recuerdo que es su aliado en Vizcaya, señor Bilbao. ¿Qué nos pretende vender? ¿Qué lejanía pretende vender hoy? Si es su aliado en Vizcaya. Yo no voy a entrar al debate de si estoy de acuerdo con usted o no, pero no nos pretende vender nada, que son sus colegas en Vizcaya.